Da vidimo šta se dešava. Jelo? Dešava se to da ne idemo na Bahame. Da smo sad odlučili. Gdje smo sada, jela? Evo odmah tu su nam Bahame. Evo nas, kod Bahama. Tu su nam Grand Bahama, to su sve Bahame. Znači, za 5-6 sati bi bili na Bahamima. Da, ali to može da nam promeni plana. 5-6 sati da stignemo do Bahama, sat vremena dok se parkiraš negdje ili dok uđeš tu negdje. Izblejiš tu malo i odmah da krenemo, treba nam opet 5 sati da izađemo odatle. I gubimo znači... Prvobitan plan je bio da ostanemo. Prvobitan je bio da ostanemo, znači da budemo na 10 dana. 10 dana. I onda se promijenio zbog prozora koji se otvorio se jedan prozor za prelazak Atlantika. A mi već kasnimo, da. Tako da žrtvujemo Bahame za Jadran, za našu braću i to je to. Nama su draži naša braća nego... Draže nam je Jadran. Nego 10 Bahama. Tako da eto. Manje više. Eto, nemojte da mislite, znači Bahami, ludilo, ovo, ono, evo nije ludilo. Vodi me, evo vodio sam te. Evo došli smo do Bahama, idemo sad dalje. There you go, Bahami. Tako da draže je nama ono naše nego Bahami. I vidimo se ako Bog da tamo na onom našem negdje. Uz more, uz kaficu, negdje, nešto, a? Ja. Ovo nam je koji dan. Tako trebaš da početi svaki video. Day 3. Koji nam je ovo? Day 3. Treći dan od maratona. Jel? Da, prespavali smo u ovome Majamiju smo prespavali jer smo imali oluju. Ovako izgleda kad Ela vozi. Samo, znači... Rokaj. Zato ne idemo na Bahame. Evo, zbog ovoga ne idemo na Bahame. Op! Opa! Evo, Ela, razjebala nam je. Nije, nego sam gledala u tebe i sjebala. Idem ja opet nešto da popravljam, a vi uživajte i čujemo se kasnije.